Sejak Apple dah naikkan harga disebabkan oleh Ramageddon ni, saya boleh cakap kebanyakan orang dah mencari alternatif dan juga mencari inisiatif lah. Macam mana untuk dapatkan MacBook untuk student ataupun untuk bekerja dengan harga yang murah. And kebanyakan orang dah start untuk membeli dan mencari di Facebook Marketplace dan juga Carousel MacBook dengan harga yang agak murah macam tu. And apa yang saya boleh cakap yang saya setuju benda tu, sebab saya pun sendiri saya pakai MacBook second hand and saya boleh cakap is the best things yang saya pernah beli dengan harga RM1,500 inilah. So saya mempersembahkan MacBook M1. Ya, ini adalah MacBook Air M1 yang di mana saya beli ni dengan harga RM1,500 dan korang pun actually boleh beli juga dekat mana-mana second hand store. Dan saya akan beritahu kenapa korang kena beli MacBook Air M1 ni pada tahun 2026 ni. Nama saya dari Pocket Socket. So let's go. So, bear in mind, saya kena cakap ni dulu, harga untuk MacBook Air M1 ni, kalau katakan korang beli dekat mana-mana kedai second hand ke apa ke, harga dia maybe akan naik sikit, macam RM2,000 ke RM2,500 macam tu. Tapi tak apa, jangan risau. Kalau katakan korang cari dekat macam orang direct owner, korang boleh dapat dalam RM1,800 ke RM1,400. Even ada juga sampai RM1,000 macam tu. Kalau katakan korang pandai godek ataupun rezeki korang sampai dalam tu lah. So, kenapa saya prefer, saya offerkan korang untuk beli MacBook Air M1 ni instead of MacBook Air M2, M3, M4 ataupun even M5 lah sekarang ni. Satu sebab harga dia, satu sebab korang punya performance, and saya boleh cakap yang ini memang dah memadai daripada korang banyakkan lagi korang punya komitmen. And even kalau katakan korang memang nak mencari laptop yang ringan dan juga laptop yang very performance, korang boleh beli MacBook ni. Sebab apa? Sebab saya pakai MacBook ni untuk saya run Pocket Socket M1 ni dan juga saya edit video untuk saya punya ni lah, kerja hakiki. So saya boleh cakap saya render video tak ada masalah langsung sebab saya memang fully utilize, saya pakai Adobe Premiere Pro lah untuk saya punya editing software. So first off, kita kena cakap dulu pasal design. Yes, design dia very slim and also very light. Bila saya pakai dekat saya punya bag, saya boleh cakap yang saya tak rasa pun berat MacBook tu dekat saya punya bag. Kalau katakan korang pakai macam Acer punya laptop ataupun gamingnya laptop macam tu, korang akan rasa that berat tu bila korang letak dalam bag. Which is tak best lah sebab kita nak pakai belakang kita ni lama. So kalau katakan korang bawa tu lama-lama, korang akan sakit belakang. MacBook Air M1 ni dia very cool, very nice. Dia punya design pun very futuristic. Kalau korang bawa pergi mana-mana pun, korang memang boleh cakap, korang boleh flex lah yang korang pakai MacBook. Untuk display dia pula, dia pakai display rasanya Retina 2K resolution dan juga dia punya warna memang cantik. Memang very kalau katakan korang adalah editor ataupun korang adalah kreatif punya orang, korang boleh pakai ni untuk edit video tanpa ada macam second monitor untuk tengok warna korang tu real ataupun tak real. Sebab dia memang pakai a very cantik punya screen yang dimana saya amatlah bersyukur yang saya beli MacBook Air ni sebab dia murah, memang murah. Bayangkan kalau katakan korang beli second hand punya laptop yang Windows punya, korang takkan dapat screen yang cantik macam ni. Korang akan dapat IPS LCD yang biasa. Warna dia under kontras, warna dia memang warna kelabu sikit macam tu. Yang ni dia punya viewing angle, kalau korang tengok dari kiri kanan tak ada masalah, dia tak akan berubah warna dia. Kalau korang tengok straight pun korang akan nampak that vibrance tu yang kita nak as a video editor dan juga kreatif punya orang lah. Memang puas hati kalau katakan korang nak tengok video, nak tengok YouTube, nak tengok Netflix, memang puas hati sebab dia punya speaker pun very loud. And also saya boleh cakap memang this is the perfect one lah kalau katakan korang adalah student. Sebab student tak payah ada that performance yang kuat, tapi diorang akan ada masa diorang nak tengok movie ataupun ada Google Meet macam tu lah. And then untuk webcam dia pula, dia punya 720p saja, tapi untuk 720p saya boleh cakap very cantik. Dia tak ada masalah macam laptop Windows yang lain yang 720p pun nampak very macam ada grain sikit macam tu. Yang ni dia ada grain tapi dia very smoothen out the face macam tu lah. Saya tak boleh explain tapi cantik lah saya boleh cakap. Untuk performance saya akan dividekan kepada dua, satu student, satu lagi
lagi untuk orang yang bekerja, contoh kreatif punya department. Untuk student, korang tak payah fikir panjang sebab dia punya performance very good. Untuk korang buat assignment, macam tu korang boleh buka Google Docs, senang. Buka tabs banyak-banyak dekat Google Chrome pun tak ada masalah. Korang boleh buka at least dalam 10 tabs dalam satu masa. And then untuk kalau katakan korang edit gambar dekat Canva, dia tak akan lag ataupun dia tak akan ada masalah lah. Untuk creative department pula, untuk korang yang pakai Adobe Premiere Pro, saya boleh cakap saya dah pakai MacBook ni dalam 6 bulan macam tu. Tak ada masalah langsung berkenaan pasal korang punya performance lah. Saya boleh render 4K 10 minutes punya video dalam masa 7 ke 8 minit macam tu lah, which is agak elok untuk 4K rendering. Untuk bateri dia pula, yes, ini yang paling crucial and also budak-budak actually memang mementingkan sebab diorang pergi kelas, diorang takkan ada charger, takkan ada plug yang available. Ya, sebab kelas pun ada dalam berapa plug aja, dalam 2, 4, 6 macam tu lah. Kalau ada rezeki pun adalah dalam 10 macam tu. Tapi bila korang punya kelas ada 30 orang, korang akan berebut charger. MacBook Air M1 ni dia tak ada masalah sebab korang boleh pakai MacBook Air M1 ni dalam 8 ke 10 jam kalau katakan dia punya bateri still okay. Saya punya MacBook Air M1 ni dia punya bateri health dalam 80 something, saya boleh sampai 100 to 0% dalam 8 jam. Kalau katakan saya scroll Google Chrome, saya buat Canva punya editing, kalau katakan saya buat assignment, buat Google Docs punya nota semua tu, saya boleh dapat dalam 8 jam. Kalau katakan untuk video editing, saya dapat dalam 6 jam. 4K punya rendering, timeline saya memang fully 4K, so memang laju. Tapi benda yang baik adalah kekurangan dia. Nombor satu, saya boleh cakap pasal kekurangannya adalah heat dissipation dia. Heat dissipation dia very bad sebab dia tak ada apa-apa kipas. Yes, MacBook Air 1 nama pun Air, so dia buang dia punya kipas dekat dalam korang punya MacBook tu, and then korang kena rely on dia punya ni je lah, thermal yang ada dekat korang punya processor dan juga graphic card korang. So korang kena hati-hati, jangan letak dekat atas sofa ataupun tempat yang mendap to make sure that dia punya processor dan juga GPU tak meletup. Yes, yang tu saya boleh cakap lah. That's number one. And then number two, dia punya ports. Yes, dia ada 2 port saja dekat MacBook Air M1 ni. So korang dapat USB-C 2 saja instead of 3. Saya tak tahu kalau MacBook Pro M1 ada berapa, tapi saya boleh cakap yang diorang ada lagi banyak ports daripada yang ni lah. So that's a kekurangan sebenarnya. Bagi saya kena ada at least 4 USB-C port ataupun 2 USB-C, 2 USB biasa. Sebab saya nak kena connectkan dengan saya punya dongle, saya punya mouse, lepas tu saya punya external hard disk, and then untuk saya punya ni lah, untuk fan cooling macam tu. Sebab fan cooling dia pakai external power, so saya perlukan lah that external port semua tu. Tapi tak apalah, kalau kata korang tak kisah pasal port sikit, korang boleh beli MacBook Air M1 ni lah. 2 tu je yang kekurangan yang saya boleh cakap yang noticeable. Kalau ada kekurangan lagi yang saya tak cakap, boleh je komen kat bawah ni. So itu saja untuk hari ni. So kalau kata korang ada soalan apa-apa, boleh je komen kat bawah ni juga. And jangan lupa untuk leave like, share dan juga komen. Kalau katakan insyaAllah, kalau katakan saya diberikan peluang untuk review laptop-laptop yang lain, saya akan review laptop-laptop khas untuk student yang di luar sana lah. Disebabkan bulan depan and also 2 bulan depan akan ramai orang masuk universiti. So itu saja untuk hari ini. Nama saya Yulian Pocket Socket. Assalamualaikum dan bye-bye.